bia say wama 31st akwa betu ye na 31st January odi enhyase no empire ne so odi ebetwa bosome nkae ni nyina na nyame ya adom a Friday ye ne benchefo afenche banye ni penya na to ti say ba beto ye nua Abena Opokua ede na wo medofo enne ye otiasie ye nkyere ne do entwen ma echichichichi na fe ne ye nanka bena na da bie na na no ye mfa nya adwuma afi bibi wo ho aye ma no ne number ebumo so empo ade be chie no ama kyere ne odo 2nd February nyame aye na dom no anya 30 plus enti kyere wo do che Abena Opokua okay 30 plus okay na say 30 plus Afia kyere wo do che Abena Opokua 40 plus nya botre wo bedru ho yempre ho ufiti prako pepe osia boja na ba Matias the system no erade mouse it's erade show ahead of time onyo kese akuzi so obeye kese amen na mo maso nhire say ya fefe enti be so amen yo wo bia fama ne ne wate wo hu se Afia me da senti da bi kro ni wonim se afia ye we maame nti so oni hokra obeya mana broso ayo anso kire wodo ayo a kire wodo if you da so fortunately se me na meti he ya na what na me anso na meba he ya nti mi se rade so be ma dana ba be to ye amen ti be ma na su amen na ye we nyina kire wodo no beba so na Abena wonya kire wodo abra Ghana hamunche munum enipa 835 omo ye mema ye ntwa wo mayi ejo omudia botono a no eno ye hwehwemu a one more ye Ghana Statistical Service 2022 Demographic Health Survey awomo de ba ye no challenge crofo ehu niema ntia bia relationship bi an last e bia no obo ye na yes mo e say ya mema ni nya infection omo de mama no omo ye ntwa wo mo de I say efi ni ade no said ya etie no nti most times no eya na addition ne say wo ye obi a wote saa e bia nya wo pe and say ubanyina ebeye boto ye condition ebu so a ye religion asore na owo no sa no so mo hyehyete enti we no ye munnim na so hunu kwan a obefa so se so enti afia hunu se no e wo se wo pia enti de bia no se wo dware na se wo horo ho a e wo se wo pia skin no etimi hohoro e ho nyina hwe se fi bi ani ho enti omo de omo wadwuma ye pa omo enti se wo pa adwuma we ya ebi mu su se bia ba bia wadroi onyo obi no watwa mesro ye twa ne nei wanya 14 15 20 21 ye betwa ma kama ai mana ye neat nti so pese wo twa bia wo hwa no o ma memo ntete ne ade no nti ye ntwa e bia wo nyini ye wo pese wo twa e wo ho ye wa ye sabia sa kolebu ko ho mo wanti akua wo ho o je ne number o me kama fefe nti mum ye hwe Abena de ba ko so survey kro ye sa de ba ye ne se ena me ne ayo akoda hit and run e kira me ne asan akoda as ye serious e wo relationship no hit and run ye fa as me kwandra na mafrawo na ne ma hye so sa afo no ene multiple o ma owo ho bia ne mpanafo mienu miensa ennan so yo ba na be ma yes on sa no HIV mu awanu bi wo mu pa ho mu nchemu 74 ni bi e wo soro yes enti we ye nkan numbers akeke medofo ye nye careful sir enti so ntimi nye we mu nyina use condom de nyina nhwe hu ye ana abstain enko hu kra na so wuntumi kra de fa condom na adwene na wo tiri mu se mekwohye wo hutofe ye di ne hunu da no ye apply wo tofe ye di ne no ne chese ye apply wo health no so mesra mo ye very careful medi no ye careful men fro bia ka unnim ni pausia no kwan wana na koda omo akukudro pa enye my dear munya careful what enti da ubon krata no eno ane ye ken ma mentwa so na ye tew OSP say nka ebeya powers no ye expand nti fight against corruption OSP's powers must expand to ensure effective corruption fight as a special prosecutor na e kana sem ti ho asem ni na akwa bi so e musician so akobokro no like bank bi nam tinekwam ko jinisika ne ade ti no so adenta ye na to ko pay 3 a Ghanaian Times the bokrata no enso e de aba Minerals Commission so hyebo se Pristia Bogoso mines no wo mo e promise so mbabo ho ban na create nyuma enso e de ama mpasua no so for new subin parliamentary candidate ayi no so yese wono so set record a watcher say vote a wonya bi da wo subin eni wo de be ma won Ghanaian Times na dia wo de ba ye eno no
Daily Graphic da Bokrata ani ni Abena woni ye tiefo nyina be hye no so 2.5 years nie adwadifo wa bobulohye yi wono mo efiri ho Abena nke eja wo mo tena ho kranka da Bokrata eche sanka ye bi se ye ja no hoyi ko hwe hye peten ene bola na take over wo ho na just say purpose ni ntia ye tu wo mo no ye mfanye hye Daily Graphic da Bokrata twamfoni no ene dan mu ha kama fefefe enso ewa ha ne ensama fofuo bi efutu akodi amagana fo nyina se yenhwa ne anton yenyanza amamanyofo very necessary Reverend Dr. Amankwaah and the two voters and so yani morning no after 2024 elections and so was a parties want November dates say no waka we di major mention so and a day no high and also e wa hadu asafo akasa as olusi enkrofo akasa free party e dan no kra na moto abana na hyase circulate yese anhwe ya olusu obeko independent was a party ne dana kuma so wo mmra no bibi ogitum ya kansie okay one way we move into obe support Dr. Mahmoud Baumia yeah na nkunimdia ne de ntia ho asem ne awra ho sam so aboyen Dr. Grace Boadu ono so de da ho ba fe uni bia white no wahye uni bia ne singu so ene wakana no atum ti awrade mfa ne kransie Grace Gift Heba Hospital nyame nchekere mo wura busua kru ne ma ya papa amen ti ho asem delegate Bokrata no so de aba ene ensem afofro baseless allegations weaken corruption fight ma me fremo se opare and so ne dia wo de aba eno no Abena ha na me di sie